क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि टकियामारियाव रेलजों सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा थैनाय सुबुङा टकियामारिनि सुरजबालि राजभरनि फिसाज्ला प्रदीप राजभर। रेल साइटिंखौ बारनाय समावनो हरखाबै बे जाथाया जायो। जाथाय जायगायाव सिगां रेल साइटिंखौ बारस'ग्रा गेट दंमोनब्लाबो रेल बिफाना बोखारनानै होनायाव जोबोद खैफोद गोनाङैनो बारनो गोनां जाबोदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। जायनि जाउनाव बेफोरबायदि जाथाया जाबोदों। जायगानि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे मोनसे जायगायावनो सिगाङावबो रेलगारिजों सौग्रावनानै गोबां सुबुङा जिउ खोमानांदों। दा जायगानि सुबुङा थाबैनो रेल साइटिं बारस'ग्रा बानायनो दाबि खालामदों। उनाव जाथाय जायगायाव रेलवे पुलिसा नुजाथि हैनानै गोथै सहखौ लानानै थाङो। ঘটনাটো ৰাতিপুৱাত আমি জানো যে ইয়াৰে এটি ঘৰ ইয়াতে যাবলৈ ধৰিছিল নেকি, এক্সিডেণ্ট হৈ পাৰ হোৱাৰ কাৰণে মৰিছে। সেইটো আমি নাজানো, দেখা নাই, কিন্তু এনেকেই হ'ব আৰু কি। আগত আৰু এনেকুৱা মানুহ বহুত মৰিছে এই গেটটোৰ কাৰণে। গেটটো দিবলৈ কৈছিল, আকৌ বন্ধ কৰি দিছে। আগত গেট আছিল নে নাই? আগত গেট আছিল। ইয়াতে এটা সৰু বাজাৰো আছিল, এইটো উঠি গ'ল গেটটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক সব এইফালে যায়, এতিয়া মুক্তভাৱে যোৱা অহা কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত যায় সেইটো গেটটো। আৰু এদিনে 4জন মানুহ মৰিছে ইয়াতে। আমালোকে দাবী কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত, যদি গেটটো দিয়ে তেনেহ'লে ভাল। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।